NDC for Muntie. Minim say no metwetwe nkomo. But for me, I was say Mochi regional minister, former regional minister. Na mubusa no say ade because wonim e ka bia ye bebo no sure e be so a chen na no nke ye ya oh yeah ke ya de no bia 8 years or 6 years ago anke ka ne beba fom but nipa bi negligence ni incompetence nti a ye friend regional minister a wo kan na koma gina so omushi regional minister say we free so once onye obi asese say we ordinary no nim say to me no e be guso answer regional minister onye obi na busi mo say mensa once say why ordinary person then time na kike wakoma tantan na ye kan so ma wuntie once onye obi a NDC for me ka me papa nai se mumma regional minister we mu jane ma ne kwa eso account me ni mu benya problem eso account President John Mahama must call for investigation and arrest certain people because this is causing financial loss that a regional minister atna ho ama edanye ye Ghana for dying wo as a regional minister finance ka ho na ye ni ye na wa kra ho na ho a impanyfo betimi abeda ho ebetimi ama Ghana ye ka ye bono akofom no na mo workers sia ama de na ye sei awradi nya ko kama workers no kra nkot na tra ho se NDC for and take action pa na menemu benya problem se regional minister ni whoever is involved etna sana uko KM sure KM resident and also say e wo MTN ho asai KM baby was nka KM boss ba otena no yeah ko hosisi a afu asai eda no bia ntnem enti omo ba na omo akoped nan foforo na oman ni tua ho ka ema no obi okrot ni fie na oman ni se tua ne ka no ogidi that's what they want ni eja accommodation no ya ban dia no say kwa say NDC for and take action on this regional minister menimu benya problem you need to arrest him. Oh, he has to be share on my year serious no sanyoma we na simple oh by now action China pa near say what na say abo my on my ekasea anka China and you say waba regional minister also making sure so maintain e dan no na e kana say e dan na say wabo Ghana ka na woni nam ho no mo corruption cry ma death penalty na we just say serious nana na wo hwa emu no ma nyina ya wia masa me say hwehwe enwura emu no ma nyina wo ma wia issue na ye kan enya simple sa wo bo man ne ka edan mako 5 wo bo man ne ka so nyes dan ke wo so mfa so ne sa regional minister oh my god enti sa won na ho crown to me maintain no enti yentimi ndo for 8 years no yentimi ndo mpenti enclean no but wetimi atonton sasia ma real estate developers ukwa ahoju ya ya tonton sasia ma nkrofo ankrankra no musi enti sa sika no a munya ye no muntimi fa bi nkoye renovation sika bebrebe na moton no babi abekọ ahojo babi wo hokra na eni kwanse ye ton kra ban asase nya ya tonton ama ankrankra no sa sika dollars na munya ye no muntimi fa bi nkosiesie sa sika ne kọ he we are bro abaya sase na nkofo aton asese e ama real estate developers na say abaya sase e wa ahojo dodo na kwakoye ankrankra no sa sika ne kọ he enti muntimi nyi bi emfa nkoye renovation ni atena se we regional minister abro ni be no atena se 8 years ni ya working minister utrim ya ode and now ya de ope yen kan wasem ti soldiers ni police no on board na ho ban ni na mo pa betena ho yes a we na mka se enya hwe a